Исәннәрмесез, саумысыз, мөхтәрәм тамашачылар, сез иң музыкаль тыйма тапшыруын карыйсыз, әлбәттә инде Шаян ТВ каналында. Мин Рузел Әхмәдиев булырмын һәм сезне әлеге тапшыруда кайнар сәламлыйм. Бүген безнең катнашучыларыбызга уеннар һәм биремнәр җиңел булыр дип ышанып калам, чөнки алар музыканың төзелешен беләләр, чөнки алар кабаттан автор башкаручылар. Әйдәгез командалар белән танышыйк әле. Автор, башкаручы, гармончы, музыкант Нияз Сафиуллин. Исәнмесез? Исәнмесез. Сәлам барыгызга. Нияз, сезгә бүген ярдәм итәчәк Шаян ТВның асыл егете Самат Валиуллин. Сәлам. Сезнең фамилияләрдә охшаган бит әле. Самат. Минемчә, сезнең шәп команда килеп чыгачак, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Инде икенче команда белән танышырга да вакыттыр. Бик популяр җырлар авторы, үзе дә автор, башкаручы һәм музыкант Рөстәм Асадуллин. Сәлам, Рөстәм. Сиңа бүген аңлавымча ярдәм итәчәк дустым һәм Исәнмесез? беренче чиратта малайым Мурат. Сәлам. Исәнмесез? Сәлам. Мурат, сиңа ничә яшь? 8 яшь. Әтиңнең җырларын беләсеңме, яратасыңмы? Я на не слушал, так? Бик Тыңламыйм. тыңламыйсыңмы? Ну, это потом Нәрсәләр тыңлыйсың? передача бар. Передачалар карыйсың? Күбрәк карарга яратасың, инде тыңларга түгел. Ярар. Димәк, уңышлар сезгә дә. Сезгә дә уңышлар теләп калабыз. Һәм инде дуслар, әйдәгез башлыйк беренче тур. Беренче тур икегез дә бер тигез. Дип истә поласы килә, безнең икегез турында безнең ясалма фәһем ике шәхеснең фотографиясын алып бер кеше ясады. Хәзер инде без сезгә ул бер рәсемне ике кешедән барлыкка килгән рәсемне күрсәтәчәкбез. Инде сезгә ике кешене аерырга кирәк булачак. Әлеге фотосурәттә нинди кешеләрне таныдыгыз, шуны инде әйтәсез. Бер шәхесне белгән очракта сезгә инде 1 бал. Икесен дә белгән очракта 2 бал инде аңлаганыгызча. Берәр дә булырга мөмкин. Тырышып бар. Әйдәгез, монда инде карап, эшләп, тоеп карарга кирәк. Беренче рәсем, игътибар экранга. Әйдәгез, тимәгә басыйк, әйе. Берсе Нияз Сафиуллин ди. Мен ашам. Кем белән куштык микән без аны? Кемгә охшаш микән ул? Ашаш беләсең кемгә? Да ялтыр итегән. Күренеп бетмәй. Ну кемгә ашаган инде? Җырчы. Мин инде бу. Берсе Нияз Сафиуллин, икенчесе Берсе депутат ни диде. Кем ашаган? Әйтеп карасаңыз. Әйдә, Самат. Салават Фатхетдинов. Салават Фатхетдинов. Сен крути. Әйе, шулай булсын ди. Сен крути. Шулай булсын ди. Әйе. Бер уйымда юк монда бу карап. Менә җырчы җегет. Анда мин гашык күрдем. Анда мин гашык күрмәдем. Үзекне. Бу малайны белмисең инде син. Бу не малай, бу абый. Менә Салават дигәндә ул шундый ук көр тавышлы, ул теге. Так. Фирзер Мутазин. Яшь җегет. Иә. Көр тавышлы шундый ул милли ничектер. Үзе Татарстанда торып хәзер Та бастырма. үзе Татарстанда тормаса да, ничектер менә шул хәлдә моңлы итеп җырлый. Татарстанда тормый да? Гомумән Татарстаннан түгел дә әле ул. Чыгышы белән дә. Әйдә Рөстәм әйтеп кара. Кем икән ул? Мин күз алдыма китерәм. Бу миңа ашаган, мин күзгә ятырга дим. Ришат Тухватуллин. Булсын. Әйдәгез, җавап кабул ителде. Җаваплар кабул ителде хәтта. Дөрес җавапны ачып карыйк. Берсе һичшиксез дөрес булырга тиеш. Сын? Таныдыңмы син? Әйе. Айрат. Мурат Ниязовны танымыңмы? Мине танымы? Берсе Нияз Сафиуллин. Элек күзеклидем мин. Әйе, күзлектә сезгә килешкән, булай да бик килешә. Берсе Нияз Сафиуллин. Не бу җырчымы? Монсымы? Ну, Блогерга да охшаган, әйме? Мәскәүдә тора, Айрат Сафин. Берне угадайттык. Үзе Түбән Новгород якларыннан.
Дип беләбез. Исәп 1-0, әлегә сезгә 1 балл. Biz şunu ettirip jingdik de, пока. Әлеге биремдә. Әле биремнәр бик күп, бу беренчесе генә иде. Жылынып кына алу иде. Игътибар белән икенчесенә күз салыйк. Mama. Так. Bilsinler. Bu Bilsinler. şu kız hali oldu. Çingeli oldu. Yani dolu biteli. Kan balik mama başa tangawi. Usini kena tangawi. Çıksa tutuşlu isimle. Baştan etsin. Hayda Хәзер бар мы җавап? Cevap yara yok. Yok, İsmini cevap unuttum. Yüzün bilen mi? Ике кеше монда, ике кеше. İki kişi mi? Әйе. Берсе Bu bastırıp karıya başlam. Birisi bunun Zarina Asılkayeva degen jırşığa da şoğan, değil mi? Aha. Просто айтам керем. Ey. İkincisi İlsiye Berdinoğlu'nun kuşkanlar üstüne bölünmedi. İşetkenler direkt. Диктор менә Зарина Султаеваны әйтерләр дип уйламаган идем. İlke. Иркә, İkincisi. икенчесе Иркә. Яра. Җавап Dürüst var mı? Җаваплар кабул ителде. Шулай ук бер җавап менә булалар арасында дөрес. Икенчесен без хәзер ачкач беләчәкбез. Evet. Игътибар. Карыйбыз. Әйе. Берсе Асылкаева, No. Birisi Gülnaz Asayeva buldu. берсе Гүлназ Асаева булды. Әйе. Kararlı. Nişiktir jingdi. Tavu kadar gitti gibi. Димәк, исәп 2-0. 2-0. Зарина сезгә бер бал алып килде. Игътибар белән 3нче биремгә күчәбез. 3нче биремне карыйбыз. Bu benim o. Белеп тә өлгердек, ләкин басып өлгермәдек. Göz aldığımda otura Rüstem Asadullin'den niye mesela? Ruvashkası. Yo, polu hem niye yüzü ayı. Sonunda ismini kara, ikincisini bize ayıp bitirmem. Нияз, без сезнең тактиканы аңладык. Сез берсен әйтәсез дә, аннары инде карыйга тайпыласыз. Rüstem'e Әйе, tapsırım. Рөстәм. Икенчесе бик авыр. Kimde şatasın? Bu bir jırşı var. Bizim Tüben Kamil gittin aşağıdan Salavat diyen. Салават дигән. Unutuyor musun? Түбән Кама җегетенә охшаган. Yeşkine bir jırşı Ешкене Salavat var. Ben de bir Фамилиясы искә төшмиме? Dürüst var mı bunda? Дөрес барасыз. İske düşmüyor. İske düşmüyor. Salavat isimini bilen miyim ben? Aşağıdan indi. kötü bir şey. Şu indi de. Алар күп бит инде. Мин аларның фамилияларын Yok Tüben Kamil'da böyle bir yeşkine bir jırşı Salavat diyen var. Салават дигән җегет. Әйе. Бик яшь инде ул. Әйе. Димәк, әйдәгез җавапны кабул итик. Сезнең дә җавапны кабул иттек һәм дөрес җавапны ачабыз. Менә ике җегет иде монда инде Рөстәм Асадуллин. Etiriz. Açılmıyor şimdi etot. Аңлашыла. Tarih tam. Тегесе аның Салават Шарифуллин иде. Әйе. Olmalıya bilmem ben. Яшь дип бит әле, яшь. Әнә Түбән Камада Tüben булгач, Kamil егеті. Рөстәм сездә бит инде Түбән Камада. Әйе. Çok göre bilemiyorum. Шуңа күрә. Әле башка татар җәмәгатьчелеге дә аны беләчәк алып дәсә, бик өметле җегет. Безнең исәп монда 3, сездә Рөстәм 1. Әлегә афәрин котлыйбыз. Алга барабыз һәм киләсе биремгә күз салабыз. Игътибар. Аха. Mauzer Saks'ın turmuş bitəşi kim var? Liye. Әйе. Şamsina. Şamsina. Әлия Шамсина. Birisi Şamsina. İkincisi Икенчесе Gülnaz Şerifcanova. Гөлназ Шәрифҗанова. Ярар, кабул иттек. Лия Шамсина һәм Гөлназ Шәрифҗанова. Әйе. Yok biz alarga bilemiz. Монда Без риза. әйтергә мөмкинлек бар. Әйтергә Mümkünlük var mı? Мөмкинлек бар, әлбәттә. Bilmiyorum kimge. Bu bilesin mi kimge şu an? Bu Alina Safiyulin'a kadar şu an. Bu ne şu? İdinleri şu an şu an. Nezik. Nezik girildi. Тагын бер нәрсә геринде җырчы бар. Ярый, җаваплар кабул Bizde ителде. kurşun yaşamak. Сезнең күрше яхшыган. Бәлки сезнең күршедә яшидер, кем белә. Әйе. Димәк, җаваплар кабул ителде. Тикшереп карыйбыз. Әйе, берсе аның Лия Шамсина иде, икенчесе инде Asıl yer. Aliye Karachurina. Алия Карачурина. Алия Карачурина. Шулай ук. Туклатуллина. Хәләл җифәтә. Димәк, күп тотасыз әкренне. 2-гә 3 безнең һәм тагын бер биремебез бар, алга барабыз. Hoppa. Tutta. Аха. Bu Marat Yarullin bilen. Marat Hem Rizat
Ramazan. Rizat Ramazanov. Keştümünden tanıdığınız mı? Әйе. Demek cevaplar kabul edildi. İki cevap buldu. Dürüst. Kilişeler ilgirek buldular. İhtibar. Tekşiremiz. İyi. Aferin. Cemaat. Kıstati ikisi raşlaşkan. Bu bitinde yukka gana biz alarda şulay. Kitirmeybiz, kuşmaybiz. Gönmen tırmışta yakın nişekleri birbirine okşagan kişiler bola. Көп tutulur. Lakin birimler var tağın bire kaldı. Şuna göre bu sizin için mümkünlük dindedir. İhtibar kilesi birimge qaraybiz. Basta. İyi. Bu bilesin kimge şagan. Buna bu yoltırı eni. Utlar yoltırı. Možem ben basıp kına qarayım ya ben şey. Yarı. Bu bigrap matır. Bigrap matır hatlı kız. Aytamayım bana. Birisi şagan nege? Asıl yarga. Birisi şagan... Adam uzun. Все bitti. Oturağız. Aytamayım sizler. Oturağız. Var mı varyantlar? Ну, şeş geliyor şu an menimce. Şeş geliyor zirşe. Siz bir kirak girisiz hele gel. Şu an ikimiz de mi? İkiniz de yirak girisiz. Dirisireğe onun mine birisi gül yirak yeri konsertları bilen. İşe badirdin mi? Birisi yirak şulay yok tıra. Şulay yok Alsu. Tatarstan'dan tugel. Asıl şagan. Şulay kübrek Moskov'da deyip bilem. Dinar Rahimova var indi bizim. Moskvada. Dinar Rahimova var. Şu. Kabul bulsun. Şuna da şu. Demek İlse Badırdinova, Dinar Rahimova mında buldu. Haydi biz tekşirip barayız. Ne şular idi. Ha, şulay mı? Ne şular idi. Aferin ikiniz de. İkimiz de bildik. Biriniz birsin. Bizning ise 5'ke 4 hem haligi ise bilen biz kelasi ikinci turga o'xshaymiz. İkinci tur internasional jir deb atala, ul narsadan g'ibaratsin. Birinchidan biz tatar jirlarining tekstlarini oldik, onu chet tilgalarga ko'chirdik bir necha topqir, ham endi yanadan tatar tiline tarjima etdik. Ham mana shul kelib jetgan tarjimani biz endi sizga tinglatashamiz. Albatta da ko'p narsalar o'zgara, narsalar tushib qola, narsalar istala, yomon so'zlar. Mana hozir sizga shul tercümeni tınlap, nindi jir turunda siz barganın bilirge kerek bulur. Hazır bulsağız, ihtibar birinci birimini tınlayız. İdil gezer jibergiz meni, idil gezer. Özümde men seni quvib jetarmin, men zal. Tukta yağmur. Yağmal. Şu oldu mu? Geyzer. Ayda tağın azırak tınlap alayık, tağın azırak ultugul. Bastırma. Astra qirish naqshindasiz. Ko'rishib bizda birer yonlay bir olurbiz. Men sizning uchun bek shod. Men nindidir yonlay bir sotib olirga tilayman. Menda har vaqt totlilik bor, chunki men sizning ideyani ista qoldirugingizni tilayman. Men sizning bilugingizni tilayman, men sizning o'zingiz bilugingizni tilayman, men sizning bilugingizni tilayman. Qoragiz men o'zim sizning uchun. Og'irlik ham ozlik qoragiz men o'zim sizning uchun. Idil, chunki idilda o'ng'ash, idil kula. Ben mi? Benim ne kadar mı bir şey? En sonki söz şunda ne buldu? İngi süsün. İdil, çünkü idilde uğraş. İdil kule. İdiller что ли? Şu bu. Anda şey. Bak halık jırlarına bile oldu. İdiller kule. Sineke mi sineke Demedin bitirgeni. Bütün varyantlar yok aslında. Demek bunda idil turunda idiller kuller edik sınavlar parayız. İdiller kuller sineke mi sineke demedin bitirgeni. Filiz Kahirov jırlay, aferin iyi. Nişek bildik biz bunu. Nişiktir bildiniz? Otturadım. Gittik, tanıyız. Soy yılgası, Soyan yılgasına kıya. Yor tebenek, eğer min yoklay olsam, eğer min anı yoklığını alsam, yozgı kul. Min eldirmişke koytam, min eldirmişke koytam.
Saya yılı Ağlar, saya Bakuydu kez birinci bastırığa girdim. Bunu da eldirmiş diye şimdi bunda. Ben de jir göz altına kesin indi. Saya degen söz bu bari yapalım. Var idi. Koyadır koyaydı. Şungan ittimeyi. Sayan yılgasına koya yor demenek. Eğer min yaklay alsam, ağır idim şul yaklarga indi. Aydegiz, tekşirip korek baştan oldan şatlanmağı şulay da ihtibar. Birisi mi? Hayır. Hani eldirmişke haytanani, çişmege düşenani. Güzel, ben bu işlemden ne için bildim? Ben Haniye Pavilan 12. yılda, ili 11. yılda mı biz onun bilen biraz işlep aldık. Merhum Haniye Konsertlarda mı? Ay. Şunday köngülli turuşadık, men garmonçı buluşadım. Ananda. İskitkeş mine nindi Urnojimak tarih, olsun. nindi hatireler hazır sizning kolqып çıgar. Belki eli kilesi jırdan sonra nidir hatireler kolqып balqып çıgar. İhtibar bilen 5-nji birimge köşäbis, tыңлайбыз. Qoyan tabırgan min hem kışlar jilkemde kilbetsiz şüprek tışta sarı ulen. Sin yok, min seni yaratan bilem. Sin yok, eli bik sun tugil. Kızgı salkın jilnesiz, salkın tidirmisin mi? Elle kızarasın mı? Eğer sen isen iken min yaşayacakmın, yüreğim sinike. Sin yok, min seni yaratan bilem. Sin yok, eli bik sun tugil. Tamam. Köz Rüstem ayı aytıp barayım. Bu son değilsin mi iken? Anglar Nurgaliyev'de kaçırdı mı? Çık. Şöyle son değilsin mi iken? Onun birinci yılların gel buldu. Yine ne dinleyken? Son değilsin mi iken? Son değilsin mi iken? Ulumdan ahırı, ulumdan mısın? Eytiriyi sizlerim. Bir podcast gibi qarayın ikimiz geldi. Hazır. Yok bunda bütün podcastlar bütünüsü şu sözleri de mene. Hem tağın köz. Şundan soň isimlik yaňadan başlana. Kızgı solqın sarı töz. Mung su. Bu tüy hokuk kibik. Mаңсу була күңелләребә. Шулай белә? Ne oldu kıstı gül bit. Юк, мақсуд идем бит. Алышын җырлыйм. Mene jilkemde, Hakikaten yazıklı. jilkemde kilbetsiz şüprek. Tışta sarı olan. İşte soru. Jilke in bit indi o tüge. Ярыма салып. İnlerimde nedir şüprek inlerimde? Kuşu bek. Edegiz, alaysa tыңлайk bir cevap değil mi? Cevap yok iken, big jengil siz gajaplanacaksınız. İhtimal. Fiskaya bak. Fiskaya mı? Yarattım şunu. Qoya oturdusun o. Ha? Qoya yaşaydısın o. Şallıda. Şallıdan mı? Şallıda yaşap, Şallıda icat etip. Biz onun kızı bilen gastrollerde gelgenik. Kızı bir işi biter. Niyazның bütün jırşılar bilen beyli hatireler. Garmınçılarına şulay indi, olayım abi. Kimdir артында basıp tırdım, kimgedir jırladım, kimdir konsertlarda yerdim. Şoňa görä köbüsi tanımyda indi. Kimdir артында basıp turganga görä. Тамашачы tanıyıp, тамашачы. Şulay etip bizden gelege tur, tamam. Ballar köp jıyılmadımında 2'ge 0 isabı sizin faydaga elige, hem indi elige isab bilen biz soňgy 3-nji iň kızykly turga köşäbis menimçe. Üçüncü tur ortadan alga dep atala. Hazır bizning komandalarыбызга eýlendirilgen, ortadan alga oynatılgan jırlarning originalyn temege basıp äýtirge kerek bolar. Dürüst işlegen şurapda alarga indi 1 bal, biz bir dejeleniriz. Biz gulman yumar kalıp. Edegiz, olaysa hazır bolsagız tыңlap garyk. Birinci birimni ihtibar. Jırda başlasam indi. Onu ilke jırlı indi. Tavuşu ilkenike. Bilirim bilmiyorum dur. Jırının sözlerini bilmeyim, ayta almayayım. Onu ilke jırlı.
Kuyunun direksiyonu. Irke jırlamay, mene irke kebek şulay yok popüler. İlke dip duyuldu. Hem şunday. İlkenin doğuşu kopya. Tağlar estradasının primadonnası deyip etsek de buladır indi hazır. Badreddino'dur indi bu da. Yok. Әлі мен міне қазір тыңладым да Иркенің ноталары естіліп шыға. Şu kopya ilke doğuşun şu an. Ләкин Ирке түгел. Олардың тавышлары әзірек ұқсас. İstanbul kadar. Бегі жауды ғайлы, опадыр енді дүрт бала анасы бейт. Нәрсе дейсеңдер. Ландышик Мачанова. Vay mı? Tut balanası Landышик Мачанова da bizden. Güzel Urazova. Güzel Uразова бар. Яқшы, әйдегіз міне қазір енді біз Güzel Uразова екенін білеміз. Һәм шулай етіп тағын тыңлап қорыялабыз. Бұл ауыррақ жыр әлбәтте. Күптен түгіл шыққан. Күптен түгілгіде шыққан жырларны қабылдасыз мені еріз. Шулай ма не әлі? Шулай ма не әлі? Мен бит гастрольда ерімеймін. Жоқ, білмейбіз. Шыннан да бик специфик жыр деп айтайын тұташ еткенде иқтибар тыңлайбыз. Bilmiyorum ben sen bilirsin. Kışta. Bizge bir bal bilesin misin? Eli yok mu? Тұру. Беррейдік тәбет. Yok mu yarar? Yok енді. Gerek değil. Ярар, міне екіншісі жеңілірек жыр. Так. Білірсіз деп ұшанабыз. Иқтибар білен тыңлайбыз. Değil mi? Әйе? Birinci notasına falan sitat yollar böyle. Yaşlığıma koydularım. Дұрыстен, анарын шекілі сөздері. Yügürüp yürgen su buyularını da Qaytır idim şu çaplarıma Bir bulsa heytir idim Oyunların sonunda Şişmelerinin şilitir akan Sularını yutura bilgen bulsam Білген болса. Ardımdan kuvvet tutkanım Kaşır idim köbük yaşlıgım Uğutlarına Әфәрин. Ләкин бал дұрыс болған шығар. Niyasa Fiyon'un bulaşak tekşiremiz. Söyle ayten bitirdi. Birinci notasına kaldı. Mışıl tırışıltır akan sular yıkırar bilgen bolsa. Devam etemiz. İse бірген әлгі турда иқтибар үшінші сұрау. İlmem Nagimova indi bu. Jırlı. Жырлай. Biraz sonra indi jır. Білмейм әлгі. Ben yoluna jır, men alarda bileyim. Айтсаңыз білем. Bir mertebe tınlar men radyodan. Qara sizden bilmeyim ne ha. Шундай бақша да өсейімі. Бек көп жырлар да бағашланған аңа. Olmalı şimdi. Olmağaç. Hey, Murat aytayım de. Güzel bağış. Olmağaç türünde jır. Нәрсе olmağaç? Әти, бөлек olmağaç. Yok endi. Yok, әйдек, шыннан да яңа жырлар. Bilmiyoruz yavaş. Яңа жырлар белән урак тыңлап барабыз. Шундайрак иде. Әлеге бирим. Бер кемгә дә бала юк. Шуңа күрә инде без 4нче биремне тыңлап барабыз, игътибар белән. Rüşat Fazlı Ahmetov. Кем жырлаганын Ben sırası bileyim. Ne sözlerini bilmiyorum. Bilirsin mi ne için güzel sözlerini bilmiyorum. Çünkü bana Ahmet bilimi kıymetli. belki şaptan ok. Ben jırının sözlerini otalmayayım. Müzik fəndən gül işi şığayım yana. Qalğan fənlərdən mən dürüst aytım. Kim bulasın bilmegenler indi. Dörtlep işli gəl qılım mən. Qalğan işi. Müzik da. Akşamırda aksirin bularga mujat. Qaysın men sina birim. Akşamırda aksiringe. La. Менә мин ул укытучыны күрсәм әйтер юк. Нәрсәгә эште чыгардыгыз Ниязга дип. Димәк, дуслар, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап барыйк. Rişat Rızafalı. Әйдә.
Исем мин сиңа бирим. Bunu işken ben bu şuna. Нұришатның бұл енді ең мәшһүр жырларының бірсі. Китон жырайы. Теге ең танылған жырларының бірсі. Шуның белән кіріп кетті бит инде ул татар эстрадасы да дөньясына, дөнья шыгына. Демәк, Рөстәм, сезгә тагын бер мөмкинлек бар әле. Киләсе биремне игътибар белән тыңлап алсагыз, тыңлыйбыз. Niye sıkıyorsun? Dürüst aytdı o. Bütünüsün tanıdı, bütünüsün tanıdı, bizim gene tanımadı. Men prosta bastırmadım. Men ekanini men bildim. Şunu aytdым sen. Yara jırı mında her jırın Allah'a bilesen. bir şey bergen. Biri hiçsiz. Yok, Niyaz'ın jırları. Melodisi kadar. Так. Niyaz Safiulli. Başından gelip. Deyip başladı. Yok alayrak da öyle. Ben size kileşek turunda jır. Resim kileşek turunda. Yok, ben sözlerini точно Bugün bilmiyorum. tugul, bugün tugul. Güzel. Eğer de ona bir bal istesiyken men aytам. Onga da ol. Prosta yanga jır bilmeyim ulanı. Anlaysın mı? Nindi tüge keng көңілі кіші. Burat da bildi onu bilen aradı. Ғылмен шуның белән алар һәр иртәне каршы алалар. Иртәгә дә шул җырдыңлар. Иртәгәнең иртәсен дә Деген жыр олай. Шул жыр белән. Күтәсілер, нешік сабыр итәсі. Қайшан келіп жетер екен, иртәгәнің иртәсі деп аталады. Только аларға бір бал шуқлағыз. Рөстәм, сез каршы түгелдер бит? Әгәр сезгә бер бал бирсәк. Біз риза. Дөрес җавапны тыңларга вакыттыр. Әгәр дөрес булган очракта Рөстәм сезгә бер бал. Бүләк, игътибар. Иртәгәнең иртәсе. Қайшан келіп жетер екен, иртәгәнің иртәсі. Шулай итеп төгәллибез, нәтиҗә ясыйбыз һәм 8-гә 6 исәбе белән без инде Нияз Сафиуллин һәм Самат Валиуллин командасы. Самат, құтлым, конечно, но не Тәбрик итәм. жалко ол тигезләшмәдек. Тигезләшкән булсак улай. Нишесеген тормыш ул гомумән гадел түгел. Бөтен гел дуслык җиңсә дөрес булмас иде. Аннан. Юк, безгә бер кашан шул хәл алкышлаганнары юк, дөресен әйткәндә сез сез теге үзегез дә бик күп алырга яратасыз һәм аласыз да тамашачы алкышларын һәм үзегез дә бирергә яратасыз икән. Һәм шулай итеп сезгә тамашачы мәхәббәтен теләп, без сезгә уңышлар теләп саубулашабыз. Тамашачылар белән дә киләсе очрашуларга кадәр дип саубулашыйк. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.